MJA Kulsi Buasein National Press Day Sanghi Somni Pani Chu Deputy Commissioner in Aman Pui MJA Press Club Kulsi Pa National Press Day Sanghi Somni Pani Pula Hunman Ani Pu Aral Mingthanga Vice President MJA Kulsi Pin Hun Kai Ruain Pu John LT Sanga Deputy Commissioner Su Kholian Ani Pu Ming Thanzuala District Information Public Relations Officer Le MJA Kulsi Member Te Hantelani Pu John LT Sanga Deputy Commissioner Chuan Thutharla Khom na chu Aizona Pia Lama Ramtana Thok Poi Mo Tak Ani Thu Soin Rinom Takle Langtlang Taka na Thok Zel Tur Le Thu Bel Chian Dole Rin Tlak Chau Chua Apoi Mo Thu Asoya Mani Chau Pua Thu Dik Tran Ngam Tura Hua Sena Nei Le Ram Le Mi Puin An Trang Kai Pui Tur Thu Thutharla Khom Thiam Atul Thu Asoi Bok Ani Ma ni chau pua thu dik tran ngam tura hua sen na nei le ram le mi puin an tang kai pui tur thu tharla khom thiam atul thu soi bok ani thu tharla khom tu te kal tlanga thu chua mi pui ril rusu khlek da na satakin angong thin thu deputy commissioner chuan soin mizo tong dik man konga po midang te enton tlak ni turin MJ member te chu acha ani pumhing than zuala DIPRO chuan Register of Newspaper for India Noya in Sialu Poimo Nate INPR Kaltlanga Sokar Office Rang Advertisement Sem Chuadan Kalpung Tetar Langin Rual Khai Taka Chanchin Bushang Nena Sem Chin Anidan Asoya Thudik Ahun Taka Ashatur Takten An Shiat China Chuan Boinele Harsana Lian Zok Klengtur Apumpel Phat Ti Chin Thu Sein Chun Hapoi Mo Tak Thok Tu MJA Kulsi Te Chu On Lam Nei Lo Turin Le Ramtana Thudik Al Su Pui Na Chu Thok Chun Zam Zel Turin Afui Bok Ani Pu Andrew Velava President MJA Kulsi Chuan Kalkhom Te Lom Na Thu Sein Kulsi District Chunga Sarkar Balak Na Lian Tham Te Chu Atul Angin Anvil Pui Reng Tur Thu Asoya Puzairam Chunga Secretary Nen Atangin Report Ngai Thak Ni In Pu Arla Nun Moya Treasurer Chuan Lom Thu Soi Na Hun Amang Bokani Kolasip District a hian ni tin chanchin bu chuak som le kartop chuak pakhatom meka MJ member som ponga anom bok ani